jodi an pa montre nou koman pou nou fè breakfast. Mwen gen zè mwen, mpal pran 2, men on ka pran combien ou vle. Ok, men de zè yo, kounyan mpal pran beurre, ou ka pran beurre ou bien ou ka utilize l'huile. Ok, mpran beurre, men ou ka utilize l'huile sou vle. Kounyan mwen pal pran, wagala pou mfouil. So kounyan mwen genyen, ok, kounyan ap komanse. Ok, so mwen ouve di fe ya. Ok, mwen gen beurre, pase nan tout kastrol la. Ok, mwen fin pase l kounyan mwen wè li fe. Sa kounyan bal pran zè yo. Ok, men zè ya mpal kraze lan sa. Kounyan ma fril. Ok, mwen gen sel mwen, e mwen gen poav. Kounyan ma mette poav la. E ma mette sel. Kounyan pal virel. Ok, mwen virel. Kounyan pal mette sel avèk poav sou lot bo. Kounyan pal mette lansep mwen. Kounyan pal refe men bagay la. Men yon fèm fè zè pal mette pancake. Ok, kounyan ma pretan yo fini. Ok, kounyan pal mette beurre. Ok, mette beurre, ma kite l fan. Ok, kounyan pal mette zè. Ok, mette l. Kounyan ma mette sel mwen. E ma mette poav mwen. Kounyan mwen pal virel. Mwen fin virel, kounyan pal mette sel la. E mwen pal mette poav la. Ok, yo fini. Kounyan pran fri, mwen pran anana, men on ka pran nepot fri. Ok, pancake yo fini. Ok, mwen fini kounyan mbal fon lot. Ok, mwen fin fè sa, mwen fin fè lot la, mwen mette fig la dan. Kounyan mbal di jete mwen fè manje pou li. Mwen fè manje pou. Ok, can see it? Ya, ma fè manje. Ok, an nou manche. Men manje ya. Wow, it looks so beautiful. One. I'm gonna try the banana first. Really healthy. Waffles. Delicious. Or the eggs. Wait. 10. Go. Kounyan mbal goute pancake. Mbal goute zè ya. Kounyan mbal goute anana.